megalayapost.news. Kasunjuk kirang basnong ki bakantup adu arpu arteli hisnong nadu marngar lailan shadu sha umkei umkra menta kasngi kilalet banjurip ya kasurong na marngar lailan terper shadu sha kasnong umta kablas ni no dangshen da kajingya bon kitrokit mau ba pentre ya kasurong nong po sha umden hagani jinglet jurip layalam do ba mission tron presiden kasunjung bat unang aibut uba bikit mung lembat kit khon ki bala jurip ya kajing sni jong kasurong na marngar sha umta halor kajingunya kitrokit mau ba pentre ya kasurong nong po sha umden hadin kajing jurip na kalyang kasunjuk kilalet ruban kendu iki bor penya kadahar construction company ka bapentre ka surok nongpo sa umden bat kilapan paru baka jing sniu ka surok kadena kadang bagi trok jong kani ka company ki penon kam ya ka surok ha ka bakit mau na umta ban snai ka ka surok na nongpo sa umden Kumbala pound uba mission tron kum presiden kasunjung ulang baka sunjuk kasukuman hadian balai kendu iki bor penia kadahar construction company ki bala kular ban marmot ya ketika surok bala sni kumbala keno badai kejing sakta na kejingnya ki trokit mau ha ka bapentre ka surok nongpo sa umdan susu ulang ru baka sunjuk ka ai kublai kerpang ya kadahar construction company bakala kular mardor ban marmot ya ketika surok sni bala haju ka poru ka sunjuk ka khot ka wer ki pat ba bakim dei ban pentut ha ka marmot ya kenika surong na marngar lailat sa umta kumbala kular da kadahar construction company kabadai ka company ka bapenturay bansang rong ya kasurok nanong po sa umdan. Yang jong ka sunjuk kirang ba snong arpo arteli snong tibede kani ka area na do na marngar sadu sya umsaw nong brirot umkra ni don kajing ya te pular bat kadhar construction agwede ban repair yun surok maruswa bakin kin sedang ya surok undan nomor bagajing kle ya karong di mau baro kin kit ane radong berkahang jongi te lu surok ru unsa jot unsa pra te nagaliang jong ka dhar construction bila ay ni menjur ban repair yun surok te mentau surok kemudian ula dep te surok tungi ula jot athai te nagaliang jong dhar construction lang ba jong ba naglang dhar di tumpau jong ay kublay ya jeng snap ko jongki ya ka jenggot pat ka jengnam jong ni ban repair yun surok te mental kesni nagaliang jong kani company dan sedang yun surok dapat repair bah inde ba repair tendap inde ide repair bah niru inyo surok ba bah inyo panlay panwan man kasi dan kata ke jeng play ai ni ka company dhar company ba kan krebahan surok pat niru ni baw ya sumen ba tilapian ide ke jemput di lampung kermen ba surok ba prinsipal repair ulung surok ba janai pada kalian jungi paiba nu susong balik buan surok inyo yo surok ba janai ba endon kano ka cin komplek kane kalong ka jingkarpat ya ki kali ki bayat bayang ki ba bayat man kasi lang ba jong ni surok bahapo gini ki sni ki ba repair yung surok sibun ki jingtut namar ba yung repair yung surok tela karpat kali ba pin ay ka gini trelang bat kini ka company bakila ban le bahay no surok nang ba umde bangin tray menta unjor la syai ai bakin tray bah e ai lat ya gini company bakin yo ban presuk nang ba no surok scam megalayapost.news